Alhamdulillah menadah nele kena nesareng lama dah rinteh ngan siploh jaro ada jak sunyu ucapan lon kentri manggenase manyang gelombang merentang lagem wate ipaseng subratan bileh bakpol kedua lon coba dieun beadun maklum nyona melange bakpol kedua lon coba dieun beadun maklum nyona melange lempah tak sayang orang menehan kemerau atung sampo katire yang lon pesampo masa yom jaman nyata nagakan oleh ampun teh bulan 12 semeloh dilen delat deh bulan cahaya pergi belene ingat mehat tinteng gatahan getung lebasi gade hana yang salah surah nesunyum hana yang caheng mesi pade mandum ni bakpo judo petemun toh yang tatung nyan kegenare hai bang daku ta cuba ne penyum hantro lam lumung nyotan ne sape misera seki panetro lam seng nyotan ne jatung bungong selase misera seki panetro lam seng nyotan ne jatung bungong selase jenerap taglang bekang beking keng ngat sabah ruweng wate oh tapeh di Aceh tengah bak sabah midin sampo ka useng hanalon weh kan maksud ulun ampun mejaglu panina keeng asalam rinteh kiban yang fakta lon puta adun habalan sunyuh lebih bago bacut nasihat alon hat lam jangan mangan ambek king ke ngerasa be pedeh ata yang lalu sinte dalam dung rame cut bulan goh naso gase kuala buga laga nakareng wate ipaseng bakat pelapeh oh no balasan lam karang midin maah adakan ba akibare oh no balasan lam karang midin maah adakan ba akibare